Flash TV, we shine to progress. Kandi muzukuri ndabashimira abakozi b'Imana twahamagaye bakitaba inshuti zacu abagenzi mwiza ni umunsi inzozi Imana yaduhaye zihari zisohora mu ijambo ry'Imana hari ijambo ryanditse rivuga ngo ntashatse gusoma kubera umwanya ngo mbere turamuhangiye muraje kudufasha mu muhereze ayo mabanga yo kuba intumwa azakwiye ku izina rya Yesu. Amen. Reka nawe nyine tumusenge mugane igikorwa cyawe si icyo gusubira kwicara aha kwa Matiyasi ahashyikiriye usubire birivuga ngo ntabura avuga ngo byavuze mu gace ka gatatu mirongo itatu n'indwi ngo ingo dusubire icyaha n'aho twakuze utwoka turabe ko bagihagaze ukuriye ni ukugendagenda numvise yuko bahaye n'aho ingazi ubu imbaraga zizokujya mwivuga gutuma jewe nashize muhira mvuye Muramvya mwivuga gutuma hano mirongo umunani n'indwi ipantaro yari yuzuye inda ndako byari biteye ubwoba ivuga gutuma ryo kugendagenda n'iryo tumwe wavuga cyane ku marezo sosiyo ubuhoho urenze ko n'iryo vuga gutuma uturaca ku baciye uturaguraba yuko bagihagaze uraba yuko y'amajambo wababariye bakiyafise turakwizeye turamuzi dukoranye ibihe nawe ntari wayagayanga ntazogenda araba nziza wagenda bakuru bagendereho yaba umuguta yaba iyumva yaba imeze gute uzogerageze kuyiraba nicyo tukababwiye Yesu atureza ati mwambike soma nawe ibyo wiyemeje ibi nibyo bizokurikirana. Jewe Apotre Mbaraga Isidore niyemeje ko uzubahiriza amategeko y'Imana uhoraho nyir'ingabo ku by'itegeka byose bijyanye n'umuhamagaro w'umuntu. Uzokubahiriza amategeko agenga ishengero rya Vision de Jésus Christ. Uzokubahiriza amategeko y'igihugu ndanagisengero. Uzoshingira intaho kure mu gukwiragiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka ndabyemeye ntyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana y'ijuru hebura ishengero ryawe muri iki gihugu hebura utangiye muri vision n'andi mashengero yose no kugeza ku mpera y'isi
ubane nawe kuko wabwiye Yosuwa uzobana nawe uzomushigikira uzomukomeza iminsi yose yo kubaho kwiwe aho rero amavuta ya Kristo Yesu ababwira ubutumwa bose umwami Imana arahumve kandi aheruke kuko ijambo ryawe rivuga muhezagire n'umuryango muhezagire ishengero muhezagire ubuzima bwiwe bwose kandi namwe cyatahinduka kuri we nigihinduke kuko umuntu mwinshi agiriwe kandi ahawe nawushingiye kuko ubyumvise irengero zo dusabye twizeye ko umuntu bwawe bwamaze kubimuha akaba bivuze neza na Yesu Kristo umwana w'umukozi w'Imana. Amen. Amashimwe y'Imana y'ijuru agezegere. Reka tubandane kugira ngo duse nk'abasozera ariko hari igikorwa tugira dukore kindi cyo gusengera abakozi. Reka kaze Bishop Mathias uhamagare abo utwereka muri rusengero. Yesu ashimwe cyane. Umufasoni Bamurani Jacqueline atambukira hano imbere. Ndasaba umufasoni Vanessa Umuhoza atambukira hano imbere. Ndasaba n'umwigeme wacu Nyabe Francine atambukira hano imbere. Kugira ngo dutungure umwanya abangaba nibo tugiye guhezagira mu mabanga y'ubunyako dukomere Imana yacu amashimwe izina rya Yesu. Reka nano muhamagare n'abavuga ubutumwa guhezagira duhamagare umushinga ntari Bihayo Egmar ahaguruke ibivugwa mu ijambo ryawe ndabahezagiye ku buryo yakoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubushobozi bw'ijambo ryawe buze buhora bubana nawe Mana ishobora zose uzobakoresha izo ukunda uzobangisha izo wanga ureke amahoro ya Kristo aze kubana nabo iteka yose buzuye mpemu yera kugira ngo bakore ibishimwa nawe agakiza kawe n'amahoro yawe Mana Yesu bize bihora bibana nawe. Umugisha wa Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana bari imbere mpemu yera ushaka kwawe ekure kuyoborwa nawe bakore ibyo ushaka kugira ngo ishengero ryawe Mana Yesu Kristo rigendere mu bushobozi bwa mpemu yera kandi dukomeze ikiziba gusiye kuzogeza kuzagaruka uzasange tukwiteguye twabaye kugororoka kandi kubizima. Amahoro ya Kristo azabana nabo ubahereze imigisha no mu ngo zabo ubahereze umugisha w'umutima ubahereze umugisha w'umubiri Mwami Yesu Kristo ubahereze ibikwiye byo kugukorera kugira ngo bazabaho bakora gushima. Amahoro ya Yesu Kristo azabana nabo ndabimushimiye ko uzumvise kandi tugukomeye amashyi kuko uzemeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahereze umugisha. Twagira tubanze mbega hari abantu